then Allah ay qur'ani ehen ayateka in awliya'uhu illa almuttaqun in awliya'uhu illa almuttaqun Allah subhanahu wa ta'ala ge walinaki ekalange lodwa mehunaki ekalange miturunaki taqwa wenna taqwa ge maane ge wada gannawan taqwa ge maane ki narakaya kimaya demeduga heyo amal ge hurahe bego Allah henge kanta takurun nahi kurabe kanta taka durhelium ei taqwa ge maane ki ehma mi kanta takura miha ei haqiqatu ga nama wali wariyaki awon men bay mi hun kanta kura wotaki awon nahi fa onna ecce gesbabun du'a kuram yes khud sida Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata dennemu ge badaluga mi dani kommes wali wariyake awon men gatire ga kanta warab bada puridumanu ga ikkamave ehna mes miharwes ekala kanta ta qabul kuram hen e bawle adi mikirla taawar ingete ibrahim awon qabul kuragame den wali waringe jaahu medwel kon Allah kankama dannawa mi hen e bawle kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jaahu medwel ko kankama dannawa mi hen e bawle adi eh nunas kir diinuge bodati wali warinna parametri kan libigamba paramatu ga wali warinna mi bebe kal medwel ko kankama dannawa mi hen e bawle awun hum gamis goalana ni bas awun kurammis quran awun kabul taw torangol man ni misala ka mera so misala dr majid ni ari बहुत अवन रट्टी इंग्लिश इब्राहिम नहीं आ रही एक वजह अवन हम बेनी इबे तो फोंगे शरफ होगा अवन रफेल लफादे बारे क्या दुआ को फोन ये बस हाले का होते रहेगा वाक़ में नो ये शिरुक के तेरे का मैंने कंठ तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुर्बानी उदउनी अस्तजिब लकुम तिबंग अल्लाह तिबा में सीधा सीधा दन्नवा है अस्तजिब लकुम तिबंग अल्लाह तिबा में होंगे दुआ इजाब करवाना में إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين تبان الله دعاء ندنوا إهم فرائتك الدعاء قرامي هن النهر إمي هن نكي نكمت لهم وحالوغا جهنم يغنني ببايك إهم دعاء قرامي هنني الله كانك مجد النوم هنني الله سيدا لا إبس فرائت مدوير نكو سيرة قرآن سنة عمل قرامي حكم قبول قرآن صالح تقوى وري حكم بانما إيناغ حياتوغا إيناغ ذاتك قص كمان هي دعاء قدره munumaki nuwata enaaki ben he duwaen edumaki oikkame ei hama emme rangalu kame ehnames emihaku marwegen diuma fahuwa emihage hayatuga emihaku gaatun he duwaen ededan marwegen diuma fahuwa evves mihage gaatukun evves mihaku medere kon Allah kannu denna khud sira kiyete rasulage jahaful medere kon ves kankama kannu denna awam ge ende fa man Allah standard an e mibuna oisul qarni e no lak ma pesloke ekleg faanu e Allah hadratu lak ma pesloke ekleg faanu ge sharafuga ekleg faanu ma ekleg faanu de tiwali tiwodigan wali odi ge sharafuga keman alayan dikan kodde bahe hama ehin awam men kiyana rasul avis de dikala taawar ingete ibrahim awon qabul kuragame de bay defo me anu wa awon bay kudin kari hin dakkan eni hungosni dr abdustar makar dakkan ewa kanu ogo jahange bole e sufi ke su de en ko ja rasul ke sufi oriya sahabe ke sufi no kon ma sana da medune hoi ha sahabi bekal ne ke sufi so awon den ewa ka eha bodan no dakkan ei ni ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam avre jaawe gotu matidere gam wa evve insana kunwe كيرت رسول الله صلى الله عليه كيرت عيسى كان في وتن كيرت القرآن وحي قرآن وكان عند الله وجيها يكاد يفعل كي ما ينقضوا قضاء ورجع ما تير بيفلك هم قصرها نبي بيكرنا به وتن يقول وحي قرآن فعله كيرت رسول الله كي إمها نبي بيكرنا بره جاها قدرا ما تير كم يقولون أرام نبي بيفلك يكاد يفعل كي جاه مدري كوبس كان كبخن دي نودن نبينا إحنا بس أول من يقاس ديتر إني هم يفعلنا دعاته هو بجاه نبي جيكا يعمل لي كذا وكذا يبرس كلام النبي جاء جاه فلتك ميلا منكم قدوا هي ما ميمانة الديه واقوتن كن دعاء تنيفاعن ميهم إبعاده كندلك مي دينوغا حرام كريدون واشركو بتريغا همنه كنكا زيارة قلنا ميها كاري قلنا بوناني نعين الله الدعاء كديه هما ويسر قرني إيه الدنيا هورير غير برني إيه كاري نعين الله دعاء كديه هرنا ميني كانت تزيد
عليك تينا من ظهور اللوبي ودنا فراتك أحرم بس دعاء كرما إكوغا أدي إيه لو بس مكورن إيه حرم بينو كان أو كامي أبوا أنا ده كمية بس ويسو القرني ماروي مثالك ماروي ما يحرم يعني أدا يبهم إذا كان جدا يجيبنا كنا هذا إيه ماروي ما هنا باولا متى هما إيه الدنيا جهوري إيرو أول من إدونو فدي نهار وش إيه ama awon men ena qabru kari gosa qabru kari ngadi nodi ese ama gege indefa ena ya mukhatab qarmin ena nota mihim se ena kari gosa ena mas emiha ku marwagan di mafahwa emiha ge hayatuga emiha ku gatun khudwa ngadi dan marwagan di mafahwa evles miha ge gatukun evles miha ku madar kun allah kan denna khud sira ki rasulullah ge jahaful medir ko bes kankama kannu denne kandelige mi diinuga haram kuridum wa shirku getirega himene kanka ekamuge dalilaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge akirit rasulullah awharum fahuwa kirit rasulullah hayat luga mihun kirit rasulullah garhe ko duwa ngi dannawa edduwa ko awrabinge mihako rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekay fanu miskin koluga kutuba widaluga honnoni ko ngas dannoni ya allah rasulullah yelo kale fanu duwa dannawa mina safta gira koram ngase kay fana member kordo futifa bo fulala hamidanni allah wa rasulahu taqatta'at as-subul wa ajdabat al-bilad wa jawwa'at al-ibad ya allah wa rasulahu maguta mulin bedije waren wahunga sababun alunna ratta alutakunna emha ratta badajje man allah hadratuka يا الله رسوله كيف فانك نوم دنواني كيه كيف فان مدوركم الله قسم الله ورسوله ما ان الله دنوا دباه او من نبجيفا ونكمت حال سلام قدم متك امنगे مچا واره وسوا دباتو اخ جيفا مبا او تكون جيفا مبا تدمد حال امي سلام قدم باتو دنواشه اورابinge ميحكو رفروغا اوله آداගේ දෙර නිකමති වරගේ මීහක වෙසෙබෙන්ගේ තීරති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙදවරකෝ දෙන්න වෙනකන් එහෙන්නම එම්මරංගොත් තයනා ගේගා හොරපා තීරති හදවා රසූලුල්ලාහ කෝ ඉබරස්කලාංගේ මායක කරවි මතිර නබියාගේ ජාහෆ්ලොට්ටක නිරතක අලමෙන්න වාරේ වෙස්සවා සද්මෝරකම් පිල්ලවන්දේ එහෙන් දෙන්න යමනේ මුනියනෝ එහෙනන්නෝ එන මිහත් කන්ත කොරිති එහෙනම් එබැංගේ ඒ ශිරුකක්ක එකන් එගොත කොරයක නෝන්නක ඉස්ලාම් දිනුගා